Današnje područje Preloga bilo je naseljeno već u mlađem kamenom dobu. Stanovnici su se osjećali sigurno u gustim šumama, a tu je i rijeka Drava kao plovni put. Upravo na tom mjestu nastala je priča iz davnina o čudovištu iz Drave, Pisjaneku. Najbolji opis Pisjaneka dao nam je Franjo Žeželj Mustak iz Preloga. Priča od prije Prvog svjetskog rata. Zna se da su ljudi nekada vjerovali sve i svašta, pa time plašili djecu. Bili su dupleri, vampiri, coprnice, mesari štere delaju od deca bilja kolbasice, hudi ljudi štere kradeju deco, uslepiju i z njimi prosijo od hiže do hiže. No najveći strah bio je Pisjanek, dravsko čudovište z Janim Jokom na čeli. Žolto lice, kak dve polovice zrelje tikve, na glavi lase zeleni, kak mejen, prsti dolje kak vrbovo protje, stopala žoblja, duž hrbta peraja s kratkim gušterevim repom, prsa kak konjska griva, veliko črevo med nogami zlo kak občinskom biku. Dok z vode dojdejo vun za rožjo, kaj s hiži curi do črepi. Kradejo deco, zagotijo in nesejo prvčit na meninski lanec. Kradejo dekle in mlade sneje, štere se večer tepejo. Kaj delajo z njimi, ne zna nišče, potih so one neme. Jaga je stala s Pisjanekom žmetka, ali dok se dete rodilo, bilo je slično sosedovom džurju. No, neštene žene šteje so to zlo od Pisjaneke videti pred rovi. Zblizu, butom so jim mogli pomoći samo mlinari. Vidle to one v noči ili ne, mlinari so pretrpeli strah, napustili so naturi. Pisjanek so se kotili v kopanji slivne meke, na svetođurskom lješu. Videli so se v noči s vsem mekama od podbrske malenke, škarjačke, kenčevine, maruškovine, vrbice, mečja, matočine, svinke, zvirnjaka i karločak, do Struškoga Broda. Ta kopanja do boka duga graba na rokavcu slivne meke ostale meke bile su u mom detinjstvu. Opis Pisjaneka dal mi je 1967 Josip Dreptar, 1976. Zvan Biškop Zelene ulice, bili su više generacije mlinari. Josip mi je dal i opis kostima Pisjaneka za pašnjak. Izgleda da je Pisjanek ipak rođen u Prelogu, kako god izgledao strašno. Još i danas se potajno znaju okupiti patuljci i gostiti se za svojim stolovima od vrganja u šumama Međimurja i tamo skriveni u gustišima po obroncima bregova i brežuljaka, pod hrastovima, bukvama i lipama, prepričavati legendu koja govori kako je nastalo Međimurje. Slušaju ih iz prikrajka šumska bića, ogrnuta dlakom, krznima i perjem. Kažu da istu legendu prepričavaju i vile i vilenjaci skriveni koprenom sutonskih ili jutarnjih izmaglica koje se dižu s ušća Mure i Drave, Rukavca i Jezerca. Snažna Mura na sjeveru i istoku i moćna Drava na jugu oplodile su do tada jalovu zemlju i preobrazile je u nizinska plodna polja Donjeg Međimurja.
Tako je, tvrde patuljci, vile i vilenjaci, ali i podzemna božanstva, divovi i pozoji, nastalo Međimurje, zemlja živih bajki.